Idemo sada do Banskih dvora gdje se održava prijam predsjednika vlade za državni vrh i strane diplomate akreditirane u Hrvatskoj povodom Dana državnosti. Tamo nas čeka Mislav Bagos, novom ministricom vanjskih i europskih poslova, koja ima odgovore na aktualna pitanja. Mislave, izvoli. Tako je, Marija, najvažniji, zapravo prvi vrući kesten koji očekuje potpredsjednicu i šeficu nove hrvatske diplomacije je ta odluka arbitraže. Pozdravljam potpredsjednicu. Dobar dan i dobrodošli u Dnevnik Nove TV. Hvala. U četvrtak je ta odluka arbitražnog suda. Mi ne priznajemo zapravo taj sud, zapravo smatramo da je kontaminiran. No, ako odluka bude u korist Slovenije, postoji li ikakva bojaznost za nekim sankcijama ili nekakvim negativnim reperkusijama po Hrvatsku? Pa za nas ta odluka ne postoji jer je Hrvatski sabor 2015. godine odlučio da se mi povučemo iz njega zbog razloga koji su poznati jer je kompromitiran proces i mi smo držali da zapravo u takvoj vrsti odnosa ne možemo više ostati. I ne postoji šansa da budemo kažnjeni ili da nam Europska komisija kaže gledajte, vi ste ušli u to zato i zbog toga ste završili pregovore. Dajte, molim vas, sjednite, vratite se za stol i počnite razgovarati. To ne postoji u ovom trenutku, obzirom da smo se mi povukli, da smo obavijestili sve članice UN-a, da smo obavijestili i Sloveniju o tome i da smo proveli sve procese koji su trebali i bili mogući da bi obznanili da smo se povukli iz njega. Tako da za nas taj pravorijek ne postoji, dakle mi nismo u arbitraži. Kao da se četvrtak za nas neće dogoditi? Pa četvrtak sljedeći će se dogoditi, dakle mi svakako gledamo na to što će biti, ali vjerujemo, obzirom da ne sudjelujemo u tome, da slovenska strana neće poduzimati nikakve unilateralne korake vezano na Pa to je sad moje sljedeće pitanje. Ako recimo sud kaže teritorij pripada Slovencima, mi kažemo to za nas ne vrijedi. Mogu li Slovenci nam napraviti onako suptilno kao što su radili sa čvrstom primjenom Schengena, zapravo sad usred turističke sezone, pa da kažem napraviti neku odmazdu na taj način? Pa ne može se taj pravorijek provesti bez prihvata s obje strane, tako da ne vidimo mogućnost da se to provede šta god bilo jednostrano. Prema tome očekujemo da će odgovorno postupiti Slovenija u tom slučaju.